Ingnam raikom saikhi atum pen thom KANGHU ATHENGPI KENEP humni bike kenep long. Habjan PRF and Doldoli RF along. Central Range lapen protection atum chelang si. Eastern Range keparlo rongapahar lapen melkep along ke ongdung KANGHU ATHENGPI KENEP long. Kachingnang chek thom agari registration number AS03CC3844 AS02AC4627 lapen ihum and agari ban pusi pangthek pon bangso agari kenep pon long ahut humni Nagaland registration abaid long pon lapen kevangji lang arni sitame Ingnam raikom saikhi atum keri kakuruk asai deng pon bom lang pusi ACF Bibison tok biperang ke athengno ningje pon manja pen kiran hanse report PEI news. Sir, nang ni tumla to waiting pigine ako na problem ni. Patowe think pigine tum ani asam pai trop sia long kami ihum nep long kecing si la non bikok boleh lo lapan lako tum patowe chelang pusi Doldoli RF lapan habjana RF RF lahai ni itu combing operation joint operation plan full jo pangthang itu aku rongapahar natan itu tondam lo itu boleh timbang lah napen tadi itu matimbang lut lo pasal sini itu jo pangthang lah ardo kiri kuruk klaim lo angke pedap yang print yang ada terus bagi pora tim kalau akun itu tata mobile home ni thank ya KANGHU agari lapen bike home ni Nagaland registration ini itu nep celong kopai kelang do kelalo ala towar biher mat ni tu agari thek lo wala KANGHU agari ang mong komat ala driver tu bangai kadet kamasin ini tu tep tuntong dek ya masih mulai bang Ingnam long we sitame ni tum agari tata mobile home ni lapen bike home ni ke ni tum parideng desi ladak protection range di puan del Nang ni tumla jordat ala so patuwe kinep agari kon bak boyorlong damte ador buji na bangke ATHENGPI ke C class si yong ko la ke thoro pula thom ATHENGPI pangu et kan thoro suri pokep lah si itu ada si kelas aku sari plywood depan si kios yo akan pakai hello mati plywood kan yang di mapur tu pun di pasti pun lah asin ini tu langsung bangke kiri kuruk yang tomte lah ini tu an di doan kini tu langsung ke kan TV panggil itu kayak kita itu beribom atau beribom jelas masih kali itu kerangke tentang kamu kota Corol lapan kali itu kami bidi sore ini itu panang pindah ini itu ansusik kilir seng karbeng long kira kompri ya panang itu mata tuar celang.